دما خوش ببینرین هجا ایرو 15 سبات 2024 روزان روزا پیشمی بویا رو گشتن هری سرکو هری بالکش ین دنوا روشه ده قومینه امی حول بدن ده نوا بتنا داویا روشه ده جوار پیشکش بکن سی به آگری بدن آخوا روزا رش رونی کرن امی روزا رش بکن روزا سرهلدان روزا خودی درکتنا ل رامان ریبراپو بوان پیامان بده هزاران کس لدجی کمپلا 15 سبات القادم بون جحمون توان خلکن هرما جزر به یک دنگی گوتن بی سروک جانابه لباکو روشلات سوریه ایرو جان راوستیا بهیر سا روژا رش روژا 15 سبات هرکین کلانان لقامش لو جحفت صالي حتى حفت صالي هر کسی کو دلیوی شبوره براپو آزادی لید دل هف کمبون و هلوستا خونی شاندان فیلسوفی عصر 21 نویسکارکی مزنه سیاست مدارکی مزنه باندوراوی لسر جهان تبیه لسر روشلاتان هاوین تبیه ام في كبلان ام بيشكينن ومن علت الوانابينن ام بيجن بيجي سروك ابو بيجي سروك ابو فيزيكي زندانه دي اما فكري خو فكري کی نتوی فکری کی دموکراتی ایرو بلا کری دنیای بیک دروشمه قیریان و گوتن بی سروک جیان نابا ام آزادیا ریبری خود خوازن بیشتی مشه گلکا خافتن هاتن کرن و بر خودانیا ریبر آپو یا لهمبری کمپلوگران آل ایمرالی هات سلاف کرن. فاشیسم داگر کریا دولت ترکی و هوالبند نوی ام وی برخدانه بناوی و تبا ام سلاف دکن سلاف و حسکرن خوش بر حتا ایمرالی جباره بر آپو ام دشینن آپو ریشی سارا آپو ریشی سارا هلوستا خلکن حسکن نکیمیا قامشلو بو جحمو نافچه و باجاروکن کانتونه تبلی مشا ناوندی بون و هرسا خودشی کمپلوگران نشاندان افسروکی تفدمی غریب حسو اندانا کوردیناسیونا کنگراستار هیوی سلیمان آخوین برخودانا گلان آلدشی کمپلوی و گوتن و بالکشاندن سرپین گاوان ناونتوی یا جبو آزادیا فیزیکی یاری بر آپو روجك رش بقرا روجك اصرار بكن كو امل سر خطا ازاديه بمشن سر فكر وفلسفه ريبر ابو بمشن سر بروجي نتوا ديمقراطيك بمشن تاكو ام كاربن ريبر ابوج امرالي درخينن هروها ام كاربن سيستما امرالي هلوشينن ام ريبر ابو نافخد ازاد جيان بكن لسر لديريكي جي مشكي گرسي هات لدار خستن و سوزا ازاد کرنا ريبر ابو بفيزيكي دان پشتی مشی و گوهری میتینگی بریا گووندکی شانویه که درباره کمپلوی هات پیشکش کرن.
بهزران شینین کانتونا طبقا رقا و من بجه کمپلا پازده ثبات شرمزاد کرن و گوتن امی تیب کوشن حتی کو آزادی فیزیکا ریبری خواه به دست بخن. به هرسی شنین کانتونا رقا من بج و طبقه به مشک ناوندیا گرسی کمپلوی پازده ثبات شرمزار کرن. مشق داجنا آزادیا باجاری رقای و دست بکر و لچرخریا النعیم و گوهری میتنگی. لورجيگري هفسروقاتيا ريبريا خسريا ديمقراطيك اهريما باكور وشرات سوريا حمدان العبد اخفي وجود جاء خفراته جباجاري عبد السلام العجيلي ام ريبر عبد الله اجلان سلاف دگن 25 ساله كومبلو دوامه افروش روجا رشه كو هيزن لسر حسابي گلين بروجي خو اوا كرن لدجي ريبر عبد الله اجلان بيقانين العبد باند لگلين هريميكر كو هفگر تيبن لسر شوبا ريبر عبد الله اجلان بد جبوكو ازاديا ويا فيزيكي بيك بينن لديرا زوري جي كومبلو هاتا شرمزار كرن. لور هاتا دست نشان كرن كو برخودانا ريبرا پو و هفگرتنا گل كومبلو تيك برن. هم وقت هلوستا جل جزيري لكانتونين دنين هرمي جي دنجي آزاديا ريبر آبو بلند بو لكانتونا فراتي لعفرين و شعبا حلب حتى شامي کمپلا هات شرمزار کرن ده مشانده هات گوتن اوی سیستما امرالی هلوشینن او به ریبر آپوره آزاد بشین. سالبگرا 25 جانا کمپلویا ناونتوی لکوبانی جهات شرمزار کرن به هزاران جخلکن کانتونا فراتی لکوبانی داکتن قادان. لقاده جوانین کو جبریاسی روژان و دمشن تفلی مشیبون. اف درجی شهبایه و هزاران شینین کانتونا عفرین و شهبایی لدیجی کمپلوی داکتن قادان. بشتاران دیار کرن کو اوی سیستما امرالی هلوشینن او بریبر آبورا آزاد بجین. بده هزاران کرد و عرب لتاخين الشيخ مقصود و اشرفی حلبی کمپلویا ناو نتویا لدیشی ریبرا پو شرمزار کرن. حلبیان دیار کرن کو ریبرا پو به فلسفه خود دیرو ککینو آفراندیا. خلکن هرما زور آویا پایتخت سوریه شامیشی بداخویانی که کمپلو شرمزار کرن. دیسا دوباره امیل پای دوزار سروکی خونه امیل پای شوفا شهیده خوابن. پشتریویتیا 15 روشان مجوانین آزادی گهشتن سر آقا کو ریبر آپو جی دایگ بویا لی رژیم فاشیست
ریندا مجوان درباسی گوندی آمارای ببن مجوانین لسرویه که وگریان نافچه خلفتی راگهاندن کو وان مشاخوا به داوی کرن اوگوتن حتی کو دنگی بریس اوجلان دیگهجه هر کسی او پرزریکا کرد چاره سر نبه امیتی کشین آخوا بدومینن. مشا مزنا آزادی در روژا پازدان در لگوند آمارای رحای بداوی بو. مشوانین که یکی ثبات لبان و قرسی دست به ریویتی کرن جبو آزادیا ریبرا پو و چاره سریا پرسکریکا کرد باجر به باجر مشیان. ریوین آزادی بریا آمارای چون تاخا علی گورا نوچه پرسو سارحایه. پارلمانتری دم پارتی عمر اوجلانی لور آخوی دیار کرد و ایرو جبوان روژکی رشه. اب روژا تاری، اب روژا رش، آلی گلی مدا هاته محکوم کرن. لازم ام لیخوادی درکتنا خورد و ساعت پیوا تکوشینا خبلنتر بکن. هلبت اب مشا نتنه پازدار روژا اب بردوان بکن. جه ایرو پیدا اما مشاخه بلندتر بکن مستر بکن دما اف تجدورش کناندن رزدار اوجالان دشرد و مرجن آزاد تا سیاست بکه ایدی اولاتا چاره سریا دموکراتیک جبو مسئله کرد پک به پشتی آخافتنی مشوان بر به آمارای و بریکتن بریا رابسگاه آمارای مشوان لنابچه خلفتی هاتن پیشوازی کرن لبر آواهیا پارتیه هفسروکا گشتیا پارتین هرمین دموکراتیک چی دم کلوچکن او چار گوت او مش نتنی مشا کسی دمشنه مشا به میلیونان کسانه حتی که دنگی بریز اوجلان دیگیجه هر کسی و پرسکریکا کرچار سر نبه امی تکوشین آخوا بدومینن پاشی مشوانم بری خودان سر آخوا که ریبرا پوژه دایی بویه لی هزین رژیم فاشیست دستور ندان مشوانان و لسر وی که جارکدن وگریان نافچه خلفتی هر دو باسکین کلو آواهیا پارتی کوم بون به درشمیان راگهاندن کوان مشاخا بداوی کرن. هر لباکوری کردستان و ترکیه تاوی زخت فاشیزم دولت ترکیه جی کمپلا نامنتوی به چالکین جور به جور هات شرمزار کرن لدهان باجر و نافچیان ده چالکین هاتن لدار خستن ده هات گوتن ده چاریکا 100 سال ده ریبر اپو و فکری وی بسرکت. کۆمپلۆیان ناونەتەوەی و گەلێ کورد و دۆستیوان وەکە ڕۆژارەش بناودەکردن ئیرۆ لە گەلێک باشاران هات شەرمەزارکردن. پارتیا وەکەوی و دەموکراسیە گەلان دەم پارتی یا شرنەخێژی خواسته بە هەمان بۆنەی لە پێشیە ئاواهیا خۆدا خویانی بدە. لێبەلی ڕاستی ئاستەنگیا پۆلیسان هاتن. پۆلیسان کەتن و دەرکەتنە ئاواهیا پارتیە گرتن و ئەنجاما مەجلسە شارەداریا سلوبیایê فهیما سروحان کو برتک نیشانی دور پیچا پولیسان دا هات بن چاف کرن تاوی همو آستان کرنان جی لبر آواهی پارتی دا خویانی هات داین. لوانی جی به دروشمیان کمپلو هات شرمزار کرن. لموش بدلیز اردخانی و چولکی جی به پیشنگتیا دم پارتی کمپلویان ناونتوی هات شرمزار کرنه. لمرسینی جی دم هات خواستن دا خویانی ورداین پولیسان کتنا آواهیا دم پارتی آستان گره. گرسی لپیشیا آواهی او کریارین پولیسان شرمزار گره. پارتیا DBP دم پارتی کومالaya پشتگیری و پشتوانیا به مالباتین گرتی و حکم خواران را ببونیا سالوگرا کمپلویا ناونتویل آواهیا دم پارتی دا خویانی دانه. حالت گوتن ده اساسی خود به کمپلوی را گلین روشلاتان آوینو ترکیه دین تجید کرنه. لباشوری کردستان جی کمپلیا لدجی ریبر آپو به چارکین جور به جور هات شرمزار کرن ل وارگاه شهید رستم جودیا مغموری به آوه که رش بجرو برگن رش
کمپلو هات شرمزار کرن لسلیمانی جی دماغو آمده کارین مشه دهاته کرن و جاری آسایش سلیمانی ایریشی مجوانان کرن بیتری 20 کس بنچاف کرن که دناوان ده جی هفسرو که تفگیر آزادی هبو لآلیه کدن جی شنگالی به سلوگان آزادی جری بر آپورا خواستری جی شنگالی را لقادان بون. کمپلویا 15 سباتی لباشوری کردستانی جی هاته شرمزار کرن. شینین مخمور به duruşmaya kesinlikle rojama tarihi ki meşeke girseyle darxızdın. مش جبر آواهیا مالباتن شیدان دست بکر و حتی آواهیا نتون یک بویی دوام کرد. لور داخویان یک جالی اندام مجلسا گل بیوار اونور و حتی هون نکارن روزمه تاری بکن بیوار اونور با کشان سر آرمانجین کمپلوی او گوت. هولدان جیانا جواکی او گلان تاری بکن. جبر و لدیجی ربر راپو اف کمپلو بکانین. لگلی کرد و گلین آزادی خوازین جهانی لربر راپو خودی درکتن و کمپلو نگشت آرمانجین خواه. بیوار اونور دیار کرکو او که گلی مخموری کمپلو شرمزار دکن و بانگ آزادی فیزیکیا ربر راپو دکن. دورک دین کو آماده کاری مشیل دهات کرنجی باجار سلیمانی بو. لی آسایش سلیمانی مش آستن کر و بیتری 20 کس هاتن بنچاف کرن. یک جکستین هاتن بنچاف کرن هفسروکی تفگر آزادیه. دسته یا ریوبر یا تفگر آزادی جی بانک عالیین پیوندیدار کرکو دمل دست هفسروکین وان و چالاکوانان بردن. لشنگالی به بشتاری جواکا ازیدی و عرب به هزاران کس جبو پروتستو کرنا کمپلویا نونتویا دجی ربر راپو مشیان. د داخویانی ده هاته گوتن آزادیا فیزیکی یا ربر آپو و به سرکفتنا همو گلین بندست و بانگا بلندکرنا تکوشینا دیجی تجریده هاته کرن. هاچی ملت آزادی بخوازه سروک آپو لمجلسا گل آگوهبل آشنگال جی تکلداره کمپلویال دیجی ربر آپو سمینرک هاته داین. بشتروانی سمینری گوتن 15 سبات جبو تواهیا گلین آزادی خواز و تایبت جواکا ازیدی روژک رشه. سیسی تباغا 2014 هنجی بومه چی به 15 سبات جی ده همان واته ایده. بله هر دروی ولاد جیت به چالکین جور به جور کمپلوهات شرمزار کرن مجوانین ده چارچوبیا پینگا و آزادی فیزیکا ریبر آپوکو جا آلمانیا، فرانسا و سویسری بریکتن لستراسبورگی لهف جویان و حتی کنسیا اوروپای مشیان. چارکیا به تبلیبونه که مزن پیک خاد و گوهری مشاکو لکولانین ستراسبورگی دنگ وده. جوانش بو شرمزار کرنا کمپلو و تجریدی برب آواهیا کنسیا اوروپای و مشیان. مش به درشمه شرمزار کرنا دولتا ترک و هفکارین حکمت اوروپی هاته برس کرن. سی باسکین مشه کارتین کو دما مشان ده کم کرنه لدیشی تجرید جبور ریبر آپو شاندن امرالیه. پشتی وی مشه و سبا 16 سباتی کنفرانسک بیردار خستن. هر وحاج بو شرمزار کرنا کمپلویا نونتوی او چاره سریا پرزگریکا کرد بانگا تبلیبونا مش و میتینگا کو لباشر کولونیا آلمانیه بیردار خستن هاته کرن. بلهر لسر استا جهانی سیاست مدار او جنان برتک نشانی کمپلویا 15 سبات دان
اندام پارلمانتویا اوروپایی برناردو برنا او پارلمانتری هندستان آنل حق دا برتگ نشانی کمپلی او تجریدا لدجی ریبر آپودان جنین ج روشتات کردستان ایران و افغانستان جی بانگا آزادیا فیزیکیا ریبر آپو کرن. لدیجی کمپلی نام نتوی یا لدیجی ریبر آپو و تجریدا گرانکری یا لإمرالی لسر آستا جیهانی برتگتین رابر کرن. Well, I would say that Abdullah Öcalan's imprisonment situation is completely inhuman and Parlamenteri Koma Çapi Parlamentoya Avrupa'yı Fernando Barena e derbarê şert û mercên tecrîdê û azadiya rêbera Pode ji Ajansa Anefêra axivî. Fernando Barena tecrîda li dijî rêbera Po weke kiryarekî der mirovî pênase kir û got most of the people agree that death penalty is êdî divê ev rewş bi davî bibe. Şert û mercên Öcalan ên li îmralî gelekî ji standardên mafî mirovan dûr in. Barena da zanîn ku devleta Tirk li dijî rêbera Po pêkanîneke mînaka wînîne pêk tîne û ha got. Ji dervî mînaka Mandela ku ji alî rejima apartheid ve hatibû dîlgirtin, li ti deverê cîhanê mînaka wî nîne. Di nava girtiyên demdirêjên baskî jî rewşekî wiha pêk nehatiye. Barena balkişan ser ramanên rêbera Po got, paradîgmaya Birêz Öcalan û pêşniyara konfederalîzma demokratîk ji bo mîsogerkirina aştiyê xalekî gelekî giring e. 15th of February, on this day, 25 years back in 1999, the leader of the 4-point Li paytexta Hindistan Delhi ya nû jî banga azadiya fîzîkiya rêbera Po hate kirin. Parlamenterê Hindistanê Anil Haq de bertek nîşanê komplo û tecrîda li dijî rêbera Po da û banga azadiya rêbera Po kir. Jinên li Rojhilatê Kurdistanê, Îranê û Efxanistanê jî piştgirî dan pêngava ji rêbera Po re azadî ji pirsgirêka Kurd re çareserî. Jinan di peyamên bidîmen de banga azadiya fîzîkiya rêbera Po kirin. Serokkomariya rejima faşîst ya devleta Tirkiye Erdoğan di vegera ji Misrê de careke din gef lê Yekîtiya Niştimaniya Kurdistan yenekê xwar Erdoğan ji ber piştgiriya wan ya di şerê li dijî Partiya Karkerên Kurdistan PKK'de pesnê pedekê de o diyar kir tevî ku wan gelek caran hişyarî kiriye jî lê yeneke bi PKK re têkliyên xwe didomîne. Serokkomarê rejima faşîstiyê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan piştî ku ji Misrê vegeriya têkildarî êrişên xwe yên dagirkirina Başûrê Kurdistanê axivî. Erdoğanê ku di balafirê de pirsên rojnamevanên alîgerên xwe da gef li Yekîtiya Niştimanê Kurdistanê yenekê xwar. Erdoğan bi bîr xist ku di demên dawiyê de Wezîrê Karê Derve Hakan Fidan, Wezîrê Parastinê Yaşar Güler û Serokê Mîtê İbrahim Kalin serdana Iraqê kirine û balkişan li ser hevkariya PDK ya di şerê li dijî PKK de. Erdoğan da zanîn di şerê li dijî PKK de wan bi rêveberiya hewlêrê re asta xebatên xwe zêde kirine wiha got. Lê Silêmanî ango yeneke tevî ku me gelek caran ew hişyar kirine jî mixabin têkilîn xwe yên bi PKK re didomînin. Erdoğan civîna bi Mesrûr Barzanî ku li Dubayê pêk anîn bi bîr xist û diyar kir dihevdîtinê de wan li ser vê mijarê nîqaş kirine û hişyarî kiriye got divê kes ji me li benda sekineke cuda nebe em ê bertekên pêwîst nîşan bidin û gavên ku ji destê me tên bavêjin. Mijar dema ewlêkariya me be çi bêxwestin em ê bikin. Ger arman ji dijminatiya li dijî me be berteka ku em nîşanê wê bidin jî heye. Li Çulistana Sûrî şerê di navbera hêzên hikûmeta Şamê û çeteyên Daişê de zêde bûne, tenê ji destpêka vê mehê ve sîh leşkerên hikûmeta Şamê û heşt çeteyên Daişê hatine kuştin. Navenda çavdêriya mafî mirovaniya Sûriye ragand ku di 14 rojên pêşîn ên Sibatê de heşt çeteyên Daişê û sîh leşkerên hikûmeta Şamê hatine kuştin. Her wiha diyar kir ku bêtirîsû yek kez ji her du aliyan jî birîndar bûne. Li gurî çavdêriyê şer herî zêde li Çûristana Hemsê pêk hatiye. Tevî vê balafirên şer yên Rûsyayê jî êrişên xwe yên li dijî şikeftên çeteyên Daişê dewam dike.
بریا ماه رمضان به اسرائیل دخوازه لشریدا غزه بگهجا ارمانجا خواه لکرکا غزه دی ایرش ارتشا اسرائیل یا لباشور لبنانی ده 10 کس هاتن کشتن. حسین یمنی کو ایدی ناوی وان جه بجدار شهر لغزه بویا راگهاندن جه دسپیکا سالی و امریکا و انگلیستانی بیتری 400 ایرش لدجی وان بیگ آنینه. شر اسرائیل و حماس یل شرید غزه تنه به هرمی رسی نوردار نمایه. ارتشا اسرائیل دجی باجار نباتی لبنانی ایرش ازمانی پیکانی. حتی دیارکرین د ایرشا به بالافرا به مروبده آواهی کاتیه بمب باران کرن و انجام ده 10 کس هاتنه کشتن. حتی راگهاندن کسین هاتن کشتن پرانیا واناش همان مالباتینه. هر وقت دیارکرین ده همان ایرشی ده 3 اندامین حزب الله هجی مرنه. ارتشا اسرائیل جی ده راگهاند بو کوان لدیجی حزب الله لبنانی ایرشین ازمانیین برفره دانه دست پیکرن. شر حماس و اسرائیل د دومه و هجمارا کشتی و برینداران یال غزای روزانه زیده دبه. مصر، اسرائیل، امریکا و قطر لقاهره لسر روشا غزای جوینه که چرالی دارخستن. لگوری مدیا اسرائیلی جوینا که روژا سیشمی دست پیکر بداوی بو. هات راگهانن د جوینی ده پیکاننا آگربستال غزای و بردانا دیلگرتیان هاتا نقاش کرن. مصر و امریکا بریا مها رمضان جبو پیکاننا آگربسته زخته دکن. والقانون الدولي الإنساني. سروک دولت فلسطین محمود عباس جی تگلداری روش الغزای آخفی. عباس دیار کر ریوبریا فلسطینش غزای برپرسیار گوت دما شر بقده امی تاولی بکبن نوا تفگری. محمود عباس بانگ ریوبریا بایدن جی کرکو لسر اسرائیل زختن جدی بکه. حسین لیمنی بداخویانه که بیلانچو ایرشین امریکا و انگلستانی و ین ایرشین خوین دجیوان اشکره کر. داخوانی ده هات اشکره کرنش دستپیکا سالی و امریکا و انگلستانی 203 جی ایرشین ازمانی 403 جاران دج یمنی ایرش پیکانینه. هر واه حسین راگهاند کج دستپیکرنا شهر غزای و وانش هفته جوتمه 2023 و لسیو 4 کشتین اسرائیل، امریکا، انگلستانی این سر بهرا سرخستنه. هات دیار کرنش وان کشتیان 14 امریکا، هفته اسرائیل و 3 جی انگلستانی نه. بلی بینرین هجام لورجی دیگهشین داویا بلتنا خویا داویا روژه و دبیجین حتی جاره کدن ورین پیشیا و بمینند ناوا خیر و خوشیده هر چاد باختوار.